Whakatapu ki o tua mafi e wawhio o tau lotonga. Whakatapu ki a pātele taliai o sia. Whakatapu atu ki e kau tāhine tapu ou. Whakatapu ki e whahu ki a pehe ki e ulumotua. Whakatapu atu ki a ki motoro kotoa o ku tau whakatahataha ki e whale tapuni. O ku atu heini ai whakatapu makehe ki e pēkia Akanesi Manako Taufa. Kai ata mo oku ke o atu haki historia no oine mo ui. Tai tupu hake a Akanesi Manako Taufa e ongo mātua ko ate lea kanungartaa Taufa o longo teme. Pea mo lolo hea malafu Taufa o folaha pea mo utui. Aia na ana whanau i a whanau toko fitu o a whanau ohi e toko taha. Ko lahi taha lolohea ngā wamu. Whika ua Felice Taufa. Whika tolu Niu Matai Walu Taufa. Whika whaa Lavaka Manawahehe Taufa. Whika nima Sosefo Kuli Taufa. Whika ono Sosaya Malohi Taufa. Whika fitu Akanesi Manako Taufa. Aia o kune whakatahataha ki tau tolu i a una. Pea ko sisi taha ko ota Taufa longopoa. Na e whaele i a Akanesi Manako Taufa i aho ua hiva sanyualu ta hiva fitu tolu i folaha tonga tapu. Na hiki whanua mai ki Australiani i he taha hiva fitu hiva. Na i kamata lau tohi i Coniston Public School, pia ne hoko atu ai ki St. Francis Xavier's Catholic Primary School, Wollongong. Na e hu leva a Akanesi Manako Taufa i he taha hiva walu ono ki he kolisi St. Mary Starvesey College, Wollongong. Pia ne osi me ai i he taha hiva taha. Na e kau Akanesi Manako Taufa i he lātaki a sangato whalakiko savelio o Wollongongo. O au ki he ne mauhoa pia mo finau tali i he wafe taha tolu. O whakakoloa aki ha ofifine e toko taha ko Grace, Malia, e seta ofa Taufa. O kui heni mo ki tau tolu. Na e hoko atu ako Akanesi Manako Taufa i he New South Wales Information Technical Campus o Wollongongo. I he tau taha hiva whaa, na i kamata ngāwe ai i he Office of State Revenue. O au ai pē ki ne mālolo me he ngāwe, i he tau ua noa ua whaa, tu unga i he ngahi whaingata a ia, whakaesino o ene mo ui. Ko Akanesi, ko whiwhine ofa. Fofonga maliman, anga whakatoa ki lalo, mata kainga, tauhi whanau lelei, e motui malohi ki e lotu, o au ai pē ki e le pē kia. Na e pē kia a Akanesi Manako Taufa, i whale mahaki Wollongongo, i he aho ua whawhepiweli, ua noa, ua ono. Aia, koe kakato ia, e ta unima ngofulu ma tolu, mo e aho ua ngofulu ma ono, o ene mo ui. The biography of Akanesi Manako Taufa. Akanesi Manako Taufa was born on the 29th of January 1973 in the Kingdom of Tonga to Lolohea Malafu Taufa from Folaha and Utui and Atelea Kanongata Taufa from Longoteme.
They were blessed with 8 children, the eldest, Lolohea Ngawamo, followed by Felicia Taufa, Niuma Taivalu Taufa, Lavaka Mana Vaihe He Tau Taufa, Sosefo Kuli Taufa, Sosaya Malohi Taufa, Akanesi Manako Taufa, who we are gathered here today, and the youngest, Oto Ota Taufa Longopoa. Akanesi Manako Taufa moved to Australia in 1979 at the tender age of 6, with her mother Lolohea and brother Sosaya. She commenced her primary school education at Coniston Public School and completed her primary education at St. Francis of Xavier's Catholic Primary School, Wollongong. Akanesi Manako Taufa attended St. Mary's Star of the Sea College in 1986 and graduated Year 12 in 1991. Following her secondary education, Akanesi Manako Taufa was a dedicated and one of the pioneer members of the Wollongong Tongan Catholic Youth Group. Akanesi Manako Taufa furthered her studies at the New South Wales Information Technical Campus in Wollongong, and within a couple of years obtained a government position with the Office of State Revenue in January 1994. She worked various roles such as land tax and duties. Her final role was in the Electronic Duties Return Team, specialising in registering clients to use their service. Akanesi Manako Taufa had a wealth of knowledge and loved interacting with her clients. She was highly regarded by her fellow colleagues, and nothing was ever too hard for her, as she always completed the tasks at hand with the utmost professionalism and always with a big smile. After 30 years working in the public sector, Akanesi Manako Taufa retired her role with Revenue New South Wales in August 2024 due to her ongoing health challenges. Akanesi Manako Taufa married finality in 2013 and was blessed with a beautiful daughter, Grace Malia Eseta Ofa Taufa. Grace is and always will be her whole world. The love between Akanesi Manako Taufa and Grace is beyond measure, a sacred bond strengthened by her steadfast Catholic faith and her profound devotion to the Divine Mercy. On Tuesday, 24th February 2026, Akanesi Manako Taufa was called to eternal rest. She was 53 years old. She was 53 years and 26 days old. Akanesi Manako Taufa was a loving, humble, and selfless soul who always placed the needs of others before her own. She carried a brilliant sense of humour. She was sharp-minded, quick-witted, and with a sarcasm that was truly second to none. Beyond being a devoted mother, she was a treasured sister whose love extended deeply into the lives of her siblings, their children, and even their children's children. She carried each of them in her heart with pride and affection, offering guidance, laughter, and unwavering support. Akanesi Manako Taufa was anchored in her faith, and as scripture reminds us, I can do all things through Christ who strengthens me. In every season of her life, she leaned on that promise with courage and grace. Her legacy lives on through her precious daughter, Grace, a living reflection of her love, her strength, and her unwavering spirit.
Akanesi Manako Taufa, Auntie Nux, fly high and rest peacefully in eternal love. Toka e nonga mo fie mali aho tau e ki toi tuo. Ko whatata ki ta tolo e mati. Ka koa kātoanga ua kai ke tau fu. Manako pe sa ia ai. A kātoanga ko whamawai. Ka koe kātoanga u whai sa si. Kono whatata e tangata ke nau sio ki o nau otua. Koe kātoanga whakalangi ia. Te koe inga nai whakimai o tohano alo ki maamani. Ke mahi no i te teanga i kuna ia mati. Ka neonga o ku whai ngā taa mau pia mati. Ka koe tau halanga te tau whitaulaki ma tau eki. O ne te mang tau tol hai api mao. Api te tau toi whatata hai. Pono ma tau whafunga korea whamre more ai toa. O hing maha ka mai kaunau ngā puka whae e koni. Ko manako. Mo mua tau ke mesa o toa. Toa mo tau. Mo hik whelau lau amna ki tau mo mai hake. O tua ko mau tupu anga e tui. Ai tōnga he kovinani te nai whahoko i maunga sai nei. Ano whaino hino ho o kakai ke nau kau kaua e ngahi hai o nofamari. Kai maa e whaapa apa pa moi ofa.
Hanga i whafonga i whumo ki se mau whae ko Akanesi Manako Taufa. Nei tō iri ke omi ne whanau ke awhina. Omi ea ke awhina ko mau api whahewa ni. Whātaha i pē moe kau maa neo ni monu ia pa moe merino. O kuwhanga te mau korene Kristo ko alo a ko tau eiki. Koe uraki kona tohi, tō matatoro he kukuiri. O kutoa ia me he tohi a maika, wahi fitu, vesi fitu ki hono hiwa vesi. Ia kuhenu no karea. Ka ko au te whakasio atu, he haua e o tua, te unofo aki tari ki hoku o tua, whakamoi anga. E o ngoi au e hoku o tua. Oua te ke fia ia te au, e hoku whiu. He neongo te uto, te utotu. Neongo te unofo i he pouri, te umau ai o tuako e kumama. Te ufuesia ai tupu tāmaki ai o tua. He kua wangahara ke te ia. Kai oua ke ne tau kapoi e kumea. Mo whakaai e kutotonu. Te ne whakahu au ki tua ki he māma. Te usio ki he ene whakatonu hia. Koe whakatonu hia oe eiki.
Ko no wa folo fola. Uloa Korinto honga fulumani mavahe. Ka kua whakatu a Kristo ia mehepekia. Pea koe tau ilo pau ia. E toi whakatu ia. Mo e kakai kua mālolo. Hangoe koe hoko mai ki mamani ai mate. Koe ngā ue ai toko taha. Na e pehe ai hoko mai ai toi tuu. Mehepekia koe ngā ue pe ai toko taha. Na e hoko mai ai mate ki a te tau tolu kotoa pe. Ko hiko ātama. Pea e hoko mai ai mo ui ki a te tau tolu kotoa pe. Ko uhi ko Kristo. Ka e whai aki ai hoko to tonu. Ko Kristo na e pau ke fuafua whakotuu me he pekia. Pea ka toi ha ere mai ia. Pea e toi whakotuu ha ke lewa ia. Ahono kakai. Pea ka hiri ai hanga e Kristo o whakaauha e ngahi whaahinga mawhai. Mo e ngahi whaahinga pure kotoa pe. Pea e toki hoko mai lewa e ngataanga o mamani. Pea e whakafoki ai e Kristo hono pure anga ki he otua koe tamai. He e hauai pe a Kristo kai oua kua tukulolo ki ai hono ngahi whiri kotoa. Pea koe whiri tene whakaauha whakamui taha koe mate. Koe laue ai wholofola. Ko ai e otua ke tukulolo ki a Kristo ai mea kotoa pe. Pea aku ikai whoki ke kau ai otua ia i he tukulolo ko ia. He koe otua pe na ane ai ke mo ulaloa ai mea kotoa pe ki a Kristo. Pea kahili hono whaka mo ulaloa i o mea kotoa pe ki a Kristo. Pea e tukulolo lewa a Kristo ki he otua. Ae na ane ai mea kotoa pe ke mo ulaloa ki hono alo. Pea ko ene hoko ia ai otua ko kato katoa ma ai toko taha kotoa pe. Koe whalawhala tono ia ai iki.
E au nei ke hoa tā maari e, ai whakawhawha ko toa whapo uri, whiunga o e whunua, o au ke tolu e whiaki. Pea mahaya i pui pui e temparemi o lunga o au ki langa. E toki kaila reo lahi a se su, e tamai, o koutuko atu hoku lau maari e ki ho au whima. E hiri bene rea, pene pekia reo a se su. E koe sio ki ai, e kaulo o fisalo maa, e nau whawhitai, rea pe pekia, na pehe rewa tā koe mo o ni koe tangata re rei a se su. Nai toko lahi a kakai nai tutu o mamata ke mea wharirifu nai hoko. E hiria pa nau foki mo si whata ko toa no nau ngahi api. E nai mamata atu me mama o a ngahi maheni o se su. O kawai, o kau whiwhine, na nau mui mui ia tia me i kāreri. Oe wangonere ia oe eiki. Upe mua ke u whatulohu ke uhu whanga kala whatapu e kamata anga. Ke tō upe mua e whainga maari e ke whakata e whatungia whatahu i sipi. Hono whaheke he kama upea e whanonga e tangata ki he wholawhola maani o nia e otua. Even though I prepare my homily in Tongan, but I see that some of the friends and families of Manako, I prefer to say a few words in English. Someone said to me, Father, you wear white. It's supposed to be purple because of land season. During the funeral mass, it's always about option. But the color signifies something. The purple color signifies about mourning and repent. People tend to seek for the mercy of God. But for me, when we come for a burial mass, it's more than mourning. It's more than asking for forgiveness. It's about resurrection, the color of triumphant. The first reading of the day is from the prophet Micah, who tells us, so I'm asking you, if you struggle in life, you need to trust in his words of God. Especially if you have time to read the prophet Micah chapter 7, who said this, he said to himself, Israel, you will struggle in life, and you find that you will be alone by yourself. You seem like you are neglected. You're being abandoned. But this is how we struggle in life. But you must make a choice. And a choice, what Micah said, I make my choice. That I have seen my God, my Lord. Especially during we listen to the eulogy, the early life of Akanesi Manako Taufa struggle with health. Its story is giving us this, as I said, it's a way we're looking in our world. If we turn us human beings, look at our struggle, we will suffer more. But God wants us to see Him. The second part is say, I've been waiting for my God. How many years he been struggling waiting for his God? It is also a wonderful thing. The second reading taken from the book, the letter of St. Paul from 1 Corinthians. I like it to say it. Because for us, even during the time of Jesus, people always claim death come from someone. It must come from someone. So they prefer to say death come from Adam. And then resurrection comes from Jesus. My point here, most of the time we tend to complain and blaming others. This is why people struggle in this life. We tend to blame. Can you imagine this? Someone who being suffered with cancer and said, Father, I didn't smoke. I didn't do all those things, but why I'm suffering with cancer? And said, I think this is the best question. Wait
for the day of the Lord. Go and ask him that question. He's the only one person. But this is the journey of our faith and our belief. Hoi ki pa mai kainga. Kai mina whakawhi mai ke wha o whae misa ko ni. Whangata mau peke u lere whaha misa potu ko ngā te mau peke te maheni. Mai toko taha o pekia. E neo koutou ngā ea ku kainga lotu he tae sisi palamata. Ka kou lau peko ngā koe whatongia whapahatere. Hange peko mō whanongo ki ai, koe tāla ea palofita ko mai kā ki Isileri. Ko taimi ke tau hiwa e tuhi. Ka paure wau ke whaingata ia. Ai ke whiri, ke sio ki ho eiki. Ko mana tua hike ki whine he palokia a pātere i tā. Ko sa ia mā pau kai, ko whiwhia mpa sio kai tankai. O ko whiwhia sio, ko whiwhine mari. Pa kone hau po o ki whailo tu tokot o turu tui, pa punou hono uru. Ko sio pa ko whiwhia ko ngā ke mari. Ko mea nen tamai whine. Father, outside is smiling, but inside is crying. Kan autalangi ke whiwhine ko ni, thank you for showing me what does it mean to have faith in God. Ko inga e tau tui ki o tua, ki o aha taimana tau whanu. Hange koe tala ko ni ona ke fo i he tari. Nai ka kai mau whio, ai ka kai unau whainga ta e patalma e pātere. Ko uno fopo tari ke taime ua e ki pau peheni. Ko ene hanu, pe ko ene lotu. Mahalo pe ko tau whainga ta ia pen e ki toa a koe kumu ui. Taime u tau hori ke tau whie pure ki o tau o tua. Koe tala na e whae paula he wholofola no ua ke kakai korito. He koe moi e tangata o ku kai ke tau lava fua e mea a ku hau ka tau tolu. Te tau tohu ki a hai, te tohu ki a hai. Tala mai e paula, tohu ki a tama pa ke tuhi ka se su. Ka kou tala atu o peheni. Lahe au pito e ngahi mate o ku hoko. Ta kone osi pe mate peheni. Koe pe eiki na ki whaki pa ku koe pe nea ke to'o. Tau whakafokia nge ki a te au ko whamala ngai. Tuku mua e tau hanga tuku aki e o tua ke tau aho tau mate. Nai o so mai o tua ha kau poto mo kau toke tā. Tala mai, wholo whi a kau koe, tau hi o kai ke moi wholo ai. Taimi koe talanga tā e po te alat koe ki whai maki, pa ke toki hanga ke o tua. Ma whamātua to i holo tu. A e tau talanga tā. Pa tau hanga tuku aki ne vai mea ko tau pe ko kau toke tā. Mahalo pe ko hoana ne ato mea kai. Ka ko hako ke tau whoki ai ka tau tolu. O pe heni koe lotu ia. Ko hau pe eki. Hange koe tala e mai ka. Tuma eki ke whiri he hahoni. Ke sio whakamamau. Ki hoku o tua. Koe whainga sio to tong ke tau sio kai e aho ko toa pe e tau mo ui. Kai tau rata white taimu tau whainga tai. Ke awana ke whoi he tari. Oana ke hano he tari. Daha ia he whamanatu mai e. Mai toa koe tam sakisti. Patere na te tonke tau lanu. Lanu wāreti. Ka koe. Taim lahi u teo. Hange koe. Ko lanu wāreti koe lanu ka te au ku hanga ui. Koe lanu whatu maari e siasi. Koe to pene au e ka inga me ku hinga pe aku mo wako he tui tau. Ke tohi ko alu ke nai tala mai koe tangata nai tu maari e nai teunga. Nai teunga lanu wāreti. Moe hango ko te tupen nai lon ko te nga kau tu mari he konga sesu pa ko inga utau lan mari te tai fa mamahi ko fenga ke fa tu mari fa lau mari ki tau to ka ko inga utala no ki ai ko ose tai me fa tu mari e ia amanako na tau lotu ta to mo fa ki he ko u hoia e tau lotu e katolika ko aho tau mate o uhinga utau ke mo ai e tau fekina te kia pa tu ton ke au ke ahoni utau tala no he to e tu nai aho tau whatongia. He koe mea eke mai ka tau tolu. Ko hinga e tau moi whaka community, ko hinga e tau moi whaka katolika. Ke tau lotu mo hu whake kakai koe. Ka te wha osi pe ki tala noa koe ni. Maheni e whai ako he api ako mai, au whai ako siaske ke. Pa mahene e mo tō taha ko ni siaske. Ka koe mea ko ngo i koe tā ue ono mate mo tua. Ka pe mai pe ki tahine ka te au pate ko wha sio we ko tamai. Wha ngalo pe te au ko ngā koku pāte re. Kau sio ko ne siasike he pe ko toka ngau kiai. Ka ko sio ke wha o wha kau ko peheni.
Mo hinga pe ko na usiasi o pe ko tala no ko na usiasi ko ne mate pe tau pe hang ko hang pe ko tau fa ta pe fai mo ki lo tu pe ko tau tau le katolika o to tong ke tau mo ua ke tau laulo sario o to tong ke tau mo ua ke tau lawe hala kolosi una ta fai me ko pe kai ko hinga e tau mo i fa ko komunio pe neo ka pa ko ahoni e te rio ahoni o ku ke iai aho tau fatongia e ka kai o ku mo ui ke tau fekina e pekia ko hinga utano kai ko peheni ko reanga ke ki family ko ni te o ate kolos ke tu ki tahine tuipe ka ko hinga ko au ya ke ko nga pe ke oto sio ki tahine ken ne tamai o se mai no ki takai holo pe maman ka ko hinga ko pa mai de vano hinga ke hanga hu fekin ha misa ko hinga utala noa ko ta mo oye katolika ko ta tala noa o ku kai ko to ko tu holo i maman ko ni ka ko to fa ta pa mo tau e ke pure anga ko hewan ko me au tonge ta mo amanaki ka hange pe ko aho tau mate une hanga fa ma apo pe me ka pe ko fe lahi ahon ko sio ke hanga he ma pe mate fa ta i mai family fe tu ke dai mi pe ta fa ta ka o mo la hange ko ngai puten i hoko ma pe mate ko tau ke ang ke he fa ke he koro ke he ngai me a noa ia mamani ko ni kana kai ko hinga e tau he ni ko tau me a whaka mamani a tau hina tau ke koloa whalau maari e holo tu mou whaki ke tau wheki naka manako ke whakatau tau ki hono eiki o ne whakamooni kai ke tari mai me api ka mau whanong atu me he mamani ko ni e wawhai ta mai e alo la maari e maari oni si kai mo me mo ko lunga ke tau kore mai kore hu whaki Bada mai mau mai tu mo se mau kore hu whaki ona mo se mau re o mo mamahi a mau la to tari mo se mau ngai kore Ki tau hofia ai kainga pe kia, kutoa pe mo ki nao tolu o ku nao tawaki. Tawange ko hono whakakakato, o e mele no, mo e nonga ai o tua, e whakainasi ai toko taha kutoa pe o ene whanau. O ku mo... Tau hufia ai siasi, tui tapu, ko tau epikopo, pea mohono ngahi kaunga ngawe. Tawange ko e tau kaunga whakamooni, ki he tau mua mo e kuanga o e tangata mo e whiwhine. E hoko ko hā mamakamu, mawhana mo kakaha ki mamani. O kumakole e ni he tui. Tau hufia, ko tau toko oa, tō whiwhine, whae, ko Akanesi Manako Taufa.
Kawangi, ko ene au sia e ngahi ngau whakamo oi, i ono ngahi tu whakanga. Fia me mamahi i mamani. Tene inasi ai he mo oi, i te tu, me fia a Kristo. Ke tauwhia e kainga mo ngahi maheni o kunau te hihia e mawai mo mamahi ku hoko. Tauange e hoko e tau ka ngā tui. Amalaki mo e ofa ko hawai ka waki mo e whakanonga kia te kinau tō. Oku mau koleeni i he tui. Ke tau fia a ki nau tolu o whainga tā ia ho nau sino ngoi loto. Tā wange ko e tau whi tokoni, mo anga whakakau mea, pia moe e tau tokoni, e mo oni ai kia te ki tau tolu e ofa ai otua.
Ke mo kore ka inga kui hoi fua whenua alo tua tau ta mai mafu mafi ke tau whelau lau ni. Peo tua oi me si whatawange koe whelau lau mo i whakawiki wiki ko ini oi merino. Ai mau whae ko eni ko manako ke ka toanga e toi tuu. Ai au mau kore tēnō whanga se Jesu Christo ko alo kako tau eiki. Ange ke whiting mau tolu ai eiki. Ike kukoi pe whungani maano ni pe kukoi pe whoki ai tupanga e maano ni whopi. Pe koe mau tau tapani ke te koe a whitau lalo wha maano ni ngai mea whani. Ak pe iwe lau maari e maano ni. Koe ka koe sino matatao alo ko mau eiki ko se Jesu Christo. Ia mana ki ke ne toang ke pe ki ana ne toa e maano whawhita e nongarew ke ne kawa ko ngā mone pe. Uto eni pa mou kai ka toai. Ko hoku sino eni. Ai e tukuange ko uhi ko ki moutonga. E hene pena o tāma whāna ni tō whuk mo i pōne whawhitai pa nanga rewa ki ne kāwā ko ngā mone pe. O tō whuk mo eni pa mo eni kāi tō me ai. Ko i pēna o tō ko toto ia whakawa whō. Ai e lau kuanga pētai ngāta peri ring whukia ko hui ko ki mo tolu pa mo i kakai ka tōpi. Ai whamone mo rea ngā. Mo whai eni ko ku whamanatu.
Oi, misteri noit we. Ito fo mamu mai ken kia whenai mai moi pa moi whaka hui tangata. Ia mai toi whawhitai whi tiko ka whita ala whenai tuku mai ke manu nā tu whae tau hia loto lotonga au eiki. E mai toi kona mamai tu whaka loto loto e petik mai tola uo tātonga ngau e lau maari e mānani. E rea sina matata a Kiristo ai kamini kina ke mau kau ngā tāri whaitau. E ke hangai whoi whumoke se siala tonga whalate whunga mamani. Peke tu plekina pe wheo whani uno kakai. Pe ko mai tui tapu ko reo. Ka maa mai pima pō mai whainga tapu an kātoa. E ki ka whionge mua ki ho o kaunanga ka ho whae ko eni. Ko Manako Taufa. Ai ko ke ui ki ai ke ni hiki atu me mamani. Tuma ke te ia hange nei kaunga mamahi maalo ia ne pekia. Ta wange whoki ke ni toi whaita mo ia e ni toi to u. Ana toi to mai wito u ka maa o whineu ka mai toi ngai whamiri. Moi ka inga kua tengi hia. A whetau nā mamma te kumau tōru ni hon kātoa. Pataha mo Maria koe whae tāpō ai toa. Sangati so sefo kono hoa. Ka apostolo muni a ka mai ka māne ni whape. Ni nā whakahoi fue whenaila loni. Ma wha viki vike ke te koe pa ma tukuloria ka awhio. Tonga o āloko se Jesu Kristo. Te o te awhata mo ia peto e te ai o toa ko ta mai mawhi mawhi. Pa ta mai la mari e ma oni oni. Ai kano kato mai a o ta e ngata. Pia ta e ngata.
Konia ake na tua kune fuamo ave ang halamamani. Manuia ka ko ki tau tolo wha whei ke kātoanga e alo oi o tuam.
Kita ulotu. O Lord our God, may the death and the resurrection of your Son, as we celebrate in this Eucharist, bring our sisters and mother here, Manako Taufa, to the base of his kingdom, where he lives forever and ever. Please be seated. Kainga ki mua tau whoki ki tau ngahi whakautua anga. Ki tau whairewa e tatau ICC ki whae ko ni ko Akanesi Manako Taufa. E whatawange ki hanga tau whamawai, o whamaai, o tau mamahi, o whakakaukaua e tau tu Amerie. E ai aho tāte tau toi whiloa ki whia. E hanga e ofa o Kristo I kuna I mea kutoa. Io na mo mate e whakaauha pia mo ia. Ko nia e vai na e whaia ki ho o baptaiso. Talaia e apostolo ko Paula ke kakailo maa wahe ono. Ko e aho o tau baptaiso, tau hifo doai ki o tau whunua loto. Ko e aho tau te rio pa koe pekia. O toi whafo o ai ha o baptaiso e vai ta tau. Ke whawhiloa ke eki, ha koe eki o toi tuu. Ko nia inse nisnam kakala, ko mea ofa e kau poto mihe hahake, e tala ki tua, me tala ke kakai kotoa. Ko pau ke whaua mo mate, a koe halanga ia e tangata. Ko ho kakala ena ke whaha ke eiki o toi tuu, ko e whaelonga ia ho tui, Misias Katolika. O mautari ono lau maari o ave ke o tua ko fungani maalunga. Moomi kau maani o nea toa toko ni ia. Moomi kau angelo a iki o whawhi taulau ki ia. Tawange mo Kristo a kune ui ko e manako. Kine ave ko ke te ia. Tawange ke taki ko he kau angelo ke whatawhata o e palahame. E ke e tuange mua ke se mau whae. Ka maha mau tu whiwhene ko ni Akanesi Manako Taufa. Kene hulungia I ho mama o tai ngata. Ke tau lotu. Ana tamai mau whaki se mātu mau whae ko e ni. Ko manako ke o tau kupu ni maa. Maloto tō nua whātā mō ki nau tōu nau pekia I a Kristo. Tēne toi tū hake I aha whamui whātaha pa mō Kristo o tai ngata. O mau whawhitai ki a whina ko iha koe tāpaki ko ke o mai ke se o mau tō tahani. Lolo tonga ne mo ui māmani. Ke whaha ki a anga ne tauhi whakai tamai ke te mau tolu. Kai maa whoke mau kau ngā mea kai mai kau maani o nia se so Kristo. Ei ke whawhonga mua ke se mau whae kon ko manako. Tari whiwhia mua se o mau tō tahani ki pala taisi. Pea toko ni ke mau lava o whewhakanonga aki a loto mao e mau tui. Kai oua koto mau whataha mo ia I he mo ui taingata. O mau kore ni a Kristo ko tau e ki. O mea ki mua koronga ki tau hiwa mua as whaswa maa vai.